Now I understand why most of you have anger issues. It's because of not having headboard. You put your head on stain. How can stress reduce Mara on stain? Hello, welcome to another special episode here on Mzansi's Finest Videos, where you get the laughs for free. Please subscribe if you haven't subscribed. Waiting that if you sinkere Oscar Maya, we melody Jody Butwe, Panum Kibushiv. Awa, I get happy. Evan, I get happy with them shoe. Paga balapo, paga. Uroreka sphatho umuntu abalabala Man. hona le dilo tsa sphatho maro bizu reka na le sphatho ka buju fitla fela o ntsha dilo tsa sphatho nkile bona ka sphatho sa borotho bo brao o re ira sphatho walla hape hape no tsena ka weekend gare spotisa utsi wena hape wa senya hano bona mazambane o ka se riviana le chese kana go e1 ke a taronya go ja le na go le nyako bona motho a swila tswile le nkuru ai o itse batswadi bona Zikhathele futhi masingafika sibukele ibhola ne-team yakhe izimo zoba right nje kuphela. Malum baba, If stepfather could say what they think. umama unobaba amla endlini. Yeah? Ubaba kula. Ehola endlini uzongibona. So manje ubaba khoma akazokubona ufuna endlini wena la. Uhleli nomama endlini mina ngiyadlala la ngaphandle. Uthi ubaba wakho uzobona. Bigger low skipper pirate. Basendlini bakhuluma ngami. Angithi mina umama nobaba basazwana mara bahlanganiswa yimi. Amen. Kwenzakala. So wena ngoba manje ubaba kukhona manje. Wawusangibiza ngobaba wakho into engikhalelayo. Ubalo. Uthe ngithi malumbaba. Mina futhi lentwana le. Mfethu. Mzali. Message ziyonakele yini? Ngeke phela. Angeke. Umzala ngeke. Lo mzala ngeke. This guy's just Ha! Wena. Omonge baby daddy. Mara badimu ba itse asina ngwana. If you decide to come umfana broke, just know that man will break you into. If you decide to come umfana abarakom. Mananga people. break you. Akumelanga mhlawumbe ngabe siyacheck ukuthi umuntu osadvisor yena ume kanjani kwezothando. She's not Before mhlawumbe siqhubekele phambili thatha advice. Ngoba mhlawumbe limhlulile ubroken manje uyabuya don't phone uzoqhubha inkonzo yokuadvise. broke. Yabona? Mhlawumbe limshayile limhlulile. Kodwa mina ngasho ngathi lento ngeke isalunga ngoba ingalapho. Uyazi bathi umuntu sayida ukuqoma umfana obroko. Uyazi mama bathi ubroke still nomkhola 40,000 kulabo broke. Broke. Ungashisho uphunyuke. Ungashisho uphunyuke. Laba basakhuluma umuntu ongasebenzi. Abayabekho lapho. Khuluma ngayo. 40 ngamasenti kulapho. Funeka le mali ihambe encane ngiyibekile bafuna ukuyibhubhula. Asiyekeni babhema sihlukane naye ngeke. It's over. Yeah, mfethu ngiyakutshela ngithi yile style sakho sokulalela ngabangani bakho ngesincane. Yabona sihlezi sixabana ngenxa yakho. Angeke ngisabalalila. Yeah, ungasaphili. Ngizobatshela mina ya. God have mercy upon us. If Cheria how in a male bestie, over a male bestie, you Leona, you faithful Nama Jam Sadia High. Loena over male best friend Jam Sadia High. Leave the best friend to Kamok. Waskato Takatakan Chadita. Yeah, correct. Hey, kanti kumnandi kanjeni ukufaka iPad? Ilazi la futhi imali isende wena. Okay. Kuzombe mina bonifaka kodwa uthi ngingakusoli kakhulu. Ubona kuNkulunkulu unehaba ungasho nokwelishwabaniselana lona lodwa. Hayi ngeke. Kuyomelwe ku Facebook. Inkomo ingaye kutshwala. Faithful sequence. To you all who like cheating on exams, one day, you're gonna get 100%. Then the school is gonna take you overseas to go and represent your country. Because you were cheating.
There are people who take sleeping so serious that they even bought pajamas. Bro, wow. Kabanga mina, I just broke up with my girlfriend because mina ngiyakhona ukuthola nomuntu ongana moto uhamba ngenyawo futhi akanginiki ne boyfriend allowance. Yo yangihlanyela lo. Yazini ngenze kahle ngahlukana naye. Brotherhood is proud of me. Clock it. Yes. Wiranye. Uchabelana. Oh, boso ke bona ka ntshwara po. Mona go tshwara po ya mara ma ka chaba ke so tshware po o tla mmesise manyano tshware bokae? Ke tshwara boys. Boys. Like 200. Wa for wena mona. Te sechepila mona. O ke tshwara wana enough boss wa. 150. Wena manje. Nna doka sma mathela monna o tlhapa ka le bosotwa twenking wana madi ketane coffee shop. Wena o tshwara ings ball. Jono bontsholo motho mo sharp jo mara jo di party di o mamarela ke dings ball ka mo le nna go tsiela tshele nna kae jo. Nna go tlase kwa. Wena o ya ga eno. No ke police station go tshwarisa. O tshwarisa nna. Ha jo a tsena go ba re describe un describe mara jo ke na no a tsamaya wa eno play. Ya bo. Ya tsamaya rona play ka boss wa ka ke tshwere 150 wena o tla reka next week. Ena flow. Ya ro on. Samtshwara po next week. Mana next week o reka wena. Sharp. To even have a GF. I choose GF again. GF. Grandfather. Yes, I do have a grandfather. I do. So kulobudlelano benu nibabili niyathandana kodwa edwa kumele akhokhe imali ukuprove lo munye uthando. Bathong tloela go posta ka English fela ra lokopela please. Nahanela batho ba sishanguve ra lokopela. Tloela go posta fela ka English. Yazi ngiyafisa ukwazi ukuthi lo muntu wesilisa lo waqala ukupha umuntu wesifazane imali emhlabeni wayenzeni kangaka? Wayenzeni kangaka? Hey wakwalibulala uthando weshem. Le gender phela isakwazi ukuthanda ngaphandle kwemali. Hayi mina, hayi. Yeka ukuthi mawushela bese uthi can I take you out for lunch? Mawuzazi ukuthi le nhlobo ekhulumela ukudla. Uzofika ungivuse ekseni uthi ngifuna coffee date, ngivuke ngathi ngimsebenzini mina. Fike lapha ya ku8, sixoxe ngize ngilambe. So mase ngi-order ukudla, so ubuzokhuluma la uthi nabantu bazana order ama ribs ngo8. Guys thina sibuka ngomfudumezo uphuthu nobhontshisi. Eyini ka ama ribs ngoba 8 asuke sengena nje ayaziyela. On top of that, mesifike lapha ya sangazwana ngakubona ukuthi awuyona le nhlobo engiyithandayo. Zophinda futhi ubuye la uzokhuluma ukuthi abantu bazana ahambe so indlala lathi mesedlile bese athawa kufuna. So mina mengifike ngikubona in person ukuthi siqhwanqwa ngifanele ngikuqome ngoba sengidla ukudla kwakho. Yes. Uyekeni lo line mekuthi nazo uthi ngikhulumela ukudla. Ayikho phela into nje. Batho wabona meno ha usa khone go atlhapa wa tsama o ya go sepetlele. O feta o bolela dinnese gore ha ke khone go tlhapa meno ke go palantsheng. Be ba tsama ba go isa go dentisting. Ha o tsena go dentisting ba feta ba go rabara a tlhama be ba tsa tang be ba kumula meno bara ba ntsha khulu fela ba ntsha meno ha o tswa fo o botsama o buela gae simple o tloga go tlhola o tsama o nkgapeba mo ganong o nkgantšanyana. I touch believe my life shem mara le mpoteng ora re vela ladies ke sezinele ya lena ya wa para dibutsu tsela za nkgatsela le gore la o tsamaya mara tsamaya ka le side di rubetse di shwile la suspension dololo ao wa bana butsu tsela di angkhapa. Have you guys noticed hore how le broku o nahana pila like o nahana tsona anga tsara 50 dawa nga thoma ka lebota or gate ka itshisa until o ba le tšheleteo o tla tšhelete o rotela community ohle. Ga ke le Zulu mara isende lona ka itse gore it means send it. So motion of the day, boys, send it. Amadoda isende. Now that's what I know. There's no need for me to know Zulu because I know the basics. Isende. Send it. And then lona batho ba le bitsambo Filimone le bo Benjamin. Maina la file le banyane or bo Frankie. Maina la file le banyane straight or la file le bo 19 years. Cause tile ka o imagine ngwana na bitsa Frankie go te Benjamin. What Benjamin wala. Ona go to ka kile Benjamin like I make sense. So ke ba tla anelenze like ga o tshola ya le monyane ntse bo bitsa bo Benjamin bo Frankie bo Philippo.
or ke maina la filo se bo ma 19 bo ma 20 years old because ya magazi because ya gi picture ya ngwana ntse o te Benjamin Frankie mare bo Frankie so a kitse if la filo le banyane still ena problem mane ke batla o tlhaloganya hela because e tshile ka go picture o rapele boshego le mosegare o lla o gopela modimo gore a blesse molekano o ka mmereko modimo a mo fe mmereko a go febele gona mo o mmerekong wa gona e wa tseba ke oh ene re setse o le gola ke o le dipleke tsa gole bo Gauteng bo Northwest bo kae ho vme go kwa gore motho o tswa kwa ishu o tswa kwa khoshi ga bomoloto wa boraro o mo kwa ka lina rena mo moleje ape maina rena re thelela ka phofolo motho mongwe le mongwe o na le gabo magabo tou matou phuthi maphuthi nare manare pitsi mapitsi kwena makwena ke maina rena mo moleje a se ke a bale maybe ke a lebetse mara maina ke a diphofolo o dokoro a o tswa moleje kwa eshu o tswa moleje Debisi Madebis. Guys, thanks for watching and thanks for making it this far. Please subscribe if you haven't subscribed. See you in the next upload. Zoibuga galaxy le video ngeke Pretty no vest Wazitijin kapulani sana Auskespa As long as I see what Cowboy cat Cowboy kespa Kajinya Coachella Kangane uyavela A fresh one 12 Waikisa robala Boyfriend jingwanaga Wapele palaza Kespa wa palaza Ball bottom wanaga Pretty hipster Boyfriend jinsta 70 la Wapara di hipster no Hiking gogu Jinyako me ladies Really like me ladies Y'all don't know fishing Nigga I hate this outfit I ain't giga legend Ang gazing soy tinin Gabayejin Uile boy Too much money to afford Anything you want is a problem Ito mi le data ya posigo Maybe you wait for your market Let me sleep Hipster Want me